Ariko se isosiyete y'itumanaho ya MTN Rwanda ifite ikihe kibazo? Mu bibazo bya mbere biri kwibazwa n'abanyarwanda benshi ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri X yahoze yitwa Twitter, harimo kimwe kiri kugaruka kenshi kikagarukwaho na benshi batandukanye mu mvugo y'ubigezweho, bakandika bati MTN yaba iri kunywa ibiki. Kuva mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2025 abanyarwanda benshi nibishimi biri gukorwa n'iyi sosiyete y'itumanaho ikorera muri iki gihugu cy'u Rwanda ya MTN Rwanda. Ibibazo by'iyi sosiyete aho gukemuka buri munsi birushaho kuba bibi cyane, birasa nkaho nta bushake bafite bwo kubikemura nta nubwo bashaka kubivugaho. None isosiyete y'itumanaho yahoze ku mwanya w'imbere mu bisubizo by'abaturage, byagenze bite ngo yisanga ari ikibazo kibangamiye hafi buri muturage uyiguraho serivisi? Mbere iyi sosiyete y'itumanaho yagiraga uburyo bwiza bwo kugura amayinite akoreshwa mu gihe cy'umunsi umwe gusa, akagurwa ahera ku giciro cy'amafaranga 100 y'u Rwanda. Ariko ubu nibikibaho bisaba byibura amafaranga 200 kugira ngo ugure amayinite akoreshwa mu munsi umwe gusa. Kuri bamwe na bamwe bo bibasaba amafaranga 500 kuzamura, kandi nabwo bagahabwa iminota yo guhamagara gusa, kuko iyi sosiyete y'itumanaho yitangarije ubwayo ko itazongera kuyatanga ari kumwe n'umubare runaka w'ubutumwa bugufi tuzi nka SMS, short message services. Ubyumve neza ko no mu buryo bwo kugura internet bisa nk'ibyuzuyemo ibibazo byinshi cyane n'atandukaniro ririmo, kuko nk'ubu na internet y'amafaranga 200 kibaho, ariko ikibazo kinini si icyo. Ahubwo abafatabuguzi b'iyi sosiyete iyo baguze internet bakira ubutumwa bugufi bubihamya koko baguze internet n'ingano yayo. Ako kanya ubwo butumwa bugakurikirwa n'ubundi nabwo bugufi buvuga ko internet imaze kugurwa mu masegonda make cyane ashize imaze gukoreshwaho 80%, batitaye ku ngano y'iyi internet n'uburyo wayikoresheremo. Waba waguze ya make y'amafaranga 500 cyangwa waguze internet y'amafaranga 10,000, ubwo butumwa ubwakira nyuma y'agahe gato cyane utaranakoresha 1/10 cy'ingano yose ya internet waguze. Hari n'ababwirwa gutya ako kanya bagifungura internet muri telefone cyangwa mudasobwa zabo. Wagira ngo iyo baguze internet bahita bagufasha kuyikoresha kuko bisa nk'ibitumvikana. Umuntu agura internet y'amafaranga 10,000 by'u Rwanda ariyo gukoresha kuri telefone gusa, mu minota nka 0 agahita abwirwa kwishize nkaho telefone irimo ibiro by'icyicaro cya CIA. Ibaze nawe icyo kintu. Uzi ko abantu bari kugura amayinite bahamagara bakabwirwa ko nta mayinite bafite nayo baheruka, ahubwo bakabwirwa gukanda akanyenyeri 140 urwego ngo bigurize amayinite, kandi aribwo bakimara kugura amayinite. Iyo ugize amahirwe ukagura amayinite ugahamagara, biba binashoboka cyane ko ushobora kubwirwa ko nimero runaka nta yiri ku murongo, kandi mu by'ukuri iri ku murongo iri muri telefoni ipakiye umuriro n'amarezo. Iyo bigeze mu koherezanya amafaranga, kuyabitsa no kuyabikuza ukoresheje bwa buryo bwabo, nahuzuyemo ibindi bibazo bitari bike cyane. Mu masaha runaka ahindagurika kuri nimero runaka, hari ubwo kohereza amafaranga bigira gutya bikibana. Uvuye nko kuri moto cyangwa umaze kwirenza amafunguro muri restaurant runaka, ukohereza amafaranga bikanga, ukongera ukagerageza bikanga, wagerageza bwa gatatu nabwo bikanga, kandi uri imbere y'umuntu ugomba kwishyurwa uko byagenda kose, utitaye ku bintu byawe byo kutagendana amafaranga mu ntoki. Icyo gihe habaho guhamagara inshuti n'abavandimwe, nabo ugasanga ntibikunda, kandi nta neguza yabayeho. Abenshi bahura n'iki kibazo bahita bahamagara kuri ya nimero rusange y'icyicaro cy'iyi sosiyete, bakabahamagara ngo babafashe gukemura iki kibazo, nabyo bikanga. Ugahamagara kuri wa murongo w'100 bigahita bitaruka. Ubyumve neza ko udafite amafaranga kuri wa murongo wundi w'itumanaho ushobora kwisanga wafashwe bugwate ahantu runaka kubera utishyuye kandi ufite amafaranga kuri telefone. None ibi byaba biri guterwa n'iki? Ni iki cyihishe inyuma ya serivisi mbi ishaririye cyane y'isosiyete y'itumanaho ya MTN Rwanda? Ese koko cyaba ari ikibazo cy'ubukene nk'uko ibihuha byinshi bivuga ko iyi sosiyete yaba irimo guhomba mu ibanga rikomeye? Ariko se kuki abayobozi b'iyi sosiyete babwirwa kenshi ibibazo abaturage bayifiteho bakabyirengagiza nibatanga ibisubizo mu buryo bukwiye? Uyu munsi tugiye kwinjirana mu kigo kinini cy'itumanaho mu Rwanda gitanga serivisi ku mamiliyoni y'abaturage hirya no hino mu gihugu, ariko hafi ya bose bakaba bari kuyivovotera. Byagenze bite? Murakaza neza muri MTN Rwanda. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe uri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Wigeze wibaza impamvu abandi bakora amafaranga kuri social media zabo nawe zikaba zitakwinjiriza? Gufitiye igisubizo. Mr. Bwoba Promoter, uyu ni umuntu umwe rukumbi uzagufasha gukora amafaranga kuri social media zawe, by'umwihariko YouTube. Tugufasha gukora monetization ya YouTube channel yawe, hanyuma ugatangira guhembwa na YouTube. Tugufasha kubona abasubscribe banyabo bazajya bareba content zawe.
tugufasha kubona watch time cyangwa se amasaha asabwa na YouTube kugira ngo applying, tugufasha kubaka channel history mu minsi 7 gusa, tugufasha gufungura konti ya Google AdSense ndetse tukayiverifia. Si ibyo gusa kuko bayishaka n'izisanzwe ziri verified turaziguha. Ikindi kandi tugufasha kubona konti za Google AdSense zidakata ibyo bakunda kwita zero tax, ku buryo amafaranga yose winjije kuri YouTube uzajya uyahembwa yose uko yakabaye. Tugura ndetse tukanagurisha YouTube channel. Si ibyo gusa kuko tunaguha aba followers na likes byanyabyo haba kuri Instagram, TikTok ndetse na Facebook. Witinda twandikiye kuri WhatsApp kuri 0789 957 117 cyangwa uduhamagare kuri 0783 356 327. Hamwe na Mr. Bwoba Promoter birihuta kandi birizewe. Ubundi MTN ni rimwe mu mashami manini y'ikigo kinini cy'itumanaho cyo muri Afrika y'Epfo cyitwa MTN Group, akaba ari naho hari icyicaro gikuru cy'iyi sosiyete yigenga mu mujyi wa Johannesburg. Iki kigo cy'itumanaho giherutse gutangaza ko gifite abafatabuguzi barenga miliyoni 300 hirya no hino ku mugabane wa Afrika no mu burasirazuba bwo hagati, kuko isosiyete ya MTN Group ikorera mu bihugu 16 byo ku mugabane wa Afrika birimo Nigeria, Ghana, Cote d'Ivoire, Cameroon, Benin, Congo Brazzaville, Liberia, Afrika y'Epfo, Uganda, Rwanda, Zambia, Sudani y'Epfo, Botswana na Eswatini, ukongeraho Sudan na Iran yo mu burasirazuba bwo hagati. Ibyo bituma bitwa ikigo kinini cya mbere ku mugabane wose wa Afrika ku ngingo yose ijyanye n'itumanaho. Ubyumve neza ko MTN ari cyo kigo cy'itumanaho cya gatandatu ku isi hose mu bigo bya mbere bikomeye kandi bitanga serivisi ku baturage benshi ku rwego rw'isi. MTN iza nyuma y'amasosiyete 5 akomeye mu itumanaho kuri uyu mubumbe, arimo China Mobile yo mu Bushinwa ikoreshwa n'abashinwa barenga miliyari, hagakurikira yitwa Bharti Airtel ikoreshwa n'abahinde ndetse n'abanyafrika bose hamwe barenga miliyoni 650, hakaza yitwa Reliance Jio nayo yo mu Buhinde ikorera no muri Afrika ifite abafatabuguzi barenga miliyoni 500, hagakurikira izindi ebyiri zo mu Bushinwa zirimo yitwa China Telecom n'iyitwa China Unicom, zose hamwe zikoreshwa n'abashinwa barenga miliyoni 400 buri imwe ukwayo. Maze ku mwanya wa gatandatu tukasanga MTN Group ifite abafatabuguzi barenga miliyoni 300. Gusa siyo tugiye kwibandaho none, ahubwo turagaruka cyane ku ishami ryayo riri i Kigali mu Rwanda ryitwa MTN Rwanda. MTN Rwanda niyo sosiyete y'itumanaho nini cyane mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba kampani ifasha abatura Rwanda guhamagarana hagati yabo bakavugana bategeranye na gato bakoresheje telefone, ibyitwa phone network, ikabafasha kugera kuri internet no kuyikoresha binyuze mu kubagurisha internet mu buryo bwa data bupimirwa mu byitwa megabyte cyangwa gigabyte. Ubyumve neza ko MTN inafasha abatura Rwanda gukoresha amafaranga mu buryo bwiza bugezweho bwa digital cash cyangwa se mobile money, kubitsa, kohereza cyangwa kwishyura ibintu runaka ukoresheje telefone. Muri make kugira ngo byorohe telefone zacu ziramutse ari imodoka, ubwo MTN Rwanda yaba ari umuhanda izo modoka zinyuramo. Iyi sosiyete ikorera hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, kuva mu bice by'ibyaro by'iyo kure kugeza mu bice byo mu mujyi wa Kigali. Aho waba uri hose muri iki gihugu ni wagenda intera ya metero 100 utarabona ahantu handitse izina ry'iyi company, kuko ibyapa byamamaza ibikorwa byabo birahariho hose mu mihanda izenguruka mu mijyi y'uturere twose t'u Rwanda. Bakagira imitaka n'utuzu ducururizwamo serivisi zabo ahariho hose mu gihugu cy'u Rwanda, kuva ku dukaritsiye tw'iyo kure za Nyaruguru kugeza mu miturirwa ihambaye y'Inyarugenge. Ni ikigo kinini ku rwego rw'uko gifite amashami manini arenga 28 hirya no hino mu gihugu cyose cy'u Rwanda, harimo amashami agera ku 10 akorera mu mujyi wa Kigali gusa. Ibaza ko isosiyete ya MTN Rwanda ifite abafatabuguzi bose hamwe bagera kuri miliyoni 8,200,000 bakoresha simukadi zabo, mu gihe igihugu cyose cy'u Rwanda gituwe n'abaturage bari hagati ya miliyoni 13 na miliyoni 14. Bivuze ngo abarenga 1/2 cy'abaturage b'u Rwanda bakoresha simukadi za MTN mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ubaze neza iyi mibare ugakuramo abaturage badafite telefone mu Rwanda, usanga byibura 34% ko abakoresha telefone muri iki gihugu aribo bakoresha umurongo cyangwa se simukadi za MTN Rwanda, mu gihe ya sosiyete yindi yo ikoreshwa n'abasaga 36%. Bisobanuye ko mu banyarwanda 10 bafite telefone, 7 muri bo baba bakoresha umurongo wa MTN Rwanda, naho 3 basigaye bagakoresha wa murongo wundi. Ibyo bituma MTN Rwanda iza ku mwanya w'imbere mu Rwanda muri kampani zigira serivisi zikenerwa ku bwinshi ku isoko ry'igihugu, kuko bacuruza serivisi zibinjiriza byibuze arenga miliyoni 295 z'amafaranga y'u Rwanda buri mwaka, nk'uko bigaragara muri raporo y'imicururize yose y'iki kigo cy'itumanaho y'ibihumbi 2025.
Aya ni amafaranga arenze kuba ari menshi kuri kampani nk'iyi yigenga. Ibyo bituma MTN Rwanda iza no muri kampani 3 nini cyane zikize kandi zinjiza amafaranga menshi zikorera ku butaka bw'u Rwanda. Kuko dushingiye ku bitangazamakuru n'imbuga kabuhariwe mu gucukumbura amakuru yose ajyanye n'inganda cyangwa se amakampani ku rwego rw'isi yose, zikaba imbuga zirimo nk'urwitwa Zoom Info rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Verify na Wikipedia byose bikora ku rwego mpuzamahanga. Dusanga urutonde rwa kampani 10 za mbere nini zikize zinjiza amafaranga menshi ku butaka bw'u Rwanda, ziyobowe n'uruganda rwitwa Trinity Metals Group rwinjiza arenga miliyari 2 na miliyoni 800 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka, akaba hafi triliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Igakurikirwa na BK Group izwi nka Bank of Kigali ifite agaciro ka triliyoni 2 na miliyoni 900 z'amafaranga y'u Rwanda. Hagakurikira isosiyete y'itumanaho ya MTN Rwanda, nayo igakurikirwa n'andi makampani arimo nka Guaranty Trust Bank Rwanda na Equity Bank Rwanda, zose hamwe zihagaze arenga miliyari 700 z'amafaranga y'u Rwanda buri kampani ukwayo. Ubyumve neza ko kampani yose ya MTN ubihagaza agaciro karenga miliyoni 365 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba asaga miliyari 530 mu mafaranga y'u Rwanda n'imisago. Ikigo cyose muri rusange kikagira abakozi barenga 9,000 hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, kuva kuri umwe muturanye ucuruza serivisi zabo kugeza kuri wa wundi uvuga ngo nimero uhamagaye irahuze ba witonze cyangwa ukomeze uhatirize nibikureba. None isosiyete y'itumanaho ya MTN Rwanda ibigenza gute ngo uyu munsi ibihagaze ibandari ry'amafaranga atuma bisanga mu myanya y'imbere muri kampani nini mu gihugu zikize, bakaba bambere mu gihugu bakora iyamamaza rinini ry'ubucuruzi bwa serivisi zabo, kuva ku gutera inkunga ibirori binini by'imyidagaduro byitabirwa n'imbaga nyamwinshi kugeza ku kumanika icyapa cyabo hafi ya buri hantu hose mu gihugu cy'u Rwanda. Isosiyete y'itumanaho ya MTN Rwanda ahanini yinjiriza mu kugurisha amayinite yo guhamagarana no kwandikirana, kugurisha internet no mu buryo bw'ihererekanya amafaranga bubera kuri telefone, kuko bakata amafaranga make runaka kuri buri nshuro habayeho kohereza cyangwa kubikuza amafaranga. Ibaze ko mu mwaka umwe mobile money ya MTN Rwanda ibikwaho ikananyuzwaho amafaranga yose hamwe angana na triliyoni 21 z'amafaranga y'u Rwanda, miliyari 21,000 by'amafaranga y'u Rwanda, nasaga miliyari 15 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka umwe gusa. Ni amafaranga menshi kuruta umusaruro mbumbe w'igihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2024. Aya mafaranga uyabaze ku kwezi usanga ari miliyoni byibura 246 anyura kuri Momo mu minsi 30 gusa, ni hafi miliyoni 8 z'amafaranga y'u Rwanda ku munsi. Kuba Momo mu mwaka umwe inyuzwa harenga triliyoni 21 z'amafaranga y'u Rwanda, bivuze ko isosiyete yose ya MTN Rwanda nyirizina ikatamo miliyari 200 z'amafaranga y'u Rwanda ikasigarana nk'inyishyu ya serivisi, kuko izo miliyari 200 nta nubwo zingana na 1% ko amafaranga yose ayinyuzwaho buri mwaka. Nibo bagenzura uburyo dukoresha amafaranga yacu, niyo mpamvu akabazo gato kabayeho abanyarwanda barahangayika, kuko kwishyurana hagati yacu naho duhahira biba bihagaritswe. Tekereza ko MTN Rwanda ifite abafatabuguzi bagera kuri miliyoni 8,200,000 bakoresha serivisi zayo mu buryo buhoraho mu gihugu cy'u Rwanda, kandi buriya bibarwa ko buri muntu utunze telefone byibura ahamagara akanahamagarwa inshuro 2 kuri 3 buri munsi. Buri nshuro ahamagaye cyangwa se ahamagawe akarenza iminota 3 yose aganira kuri telefone. Tubibaze gutya nk'uko igereranya rusange ribivuga, byaba bivuze ko buri munsi mu Rwanda habaho guhamagara no guhamagarwa byose hamwe inshuro miliyoni 20,500 hakoreshejwe simukadi za MTN Rwanda gusa. Izo nshuro zose habayeho gutinda kuri telefone byibura iminota 3 nk'uko twabivuze mu kanya, byaba bisobanuye ko buri munsi MTN Rwanda igurisha iminota irenga miliyoni 61,500. Ibi biganisha ku kuba mu kwezi abanyarwanda twaba duhamagarana inshuro zirenga miliyoni 615, maze tugakoresha iminota igera kuri miliyari 1 na miliyoni 845 mu kwezi kumwe gusa. Naho mu mwaka iyi mibare igaragaza ko abafatabuguzi bose ba MTN Rwanda bahamagarana inshuro miliyari 7 na miliyoni 500 zirenga, byibura bagakoresha iminota igera kuri miliyari 22 na miliyoni 450 n'imisago. Gusa ariko iyi mibare ishobora kujya hasi cyangwa se gatumbagira birenze uko, kubera ko hari nk'umuntu ushobora gusanga amara iminsi n'iminsi adahamagara cyangwa se ngo ahamagarwe, ariko hari n'abandi benshi bahamagara cyangwa se bagahamagarwa inshuro zirenga 15 ku munsi, kandi buri nshuro ahamagaye cyangwa se afashe telefone akayitaba ayivugiraho igihe kirenga iminota 30, kandi aha twabaza iminota 3 gusa.
Isosiyete ya MTN Rwanda mu ntangiriro z'umwaka wa 2026 yatangaje ko yahagaritse gutanga message cyangwa se serivisi z'ubutumwa bugufi buzwi nka SMS short message services zagendanaga n'amayinite yo guhamagara ibisa nk'ibiherutse gukorwa n'andi makampani y'itumanaho hirya no hino ku isi hose, kubera ko uyu munsi abantu ntibagikoresha cyane kwandikirana mu buryo bwa SMS kuko bagenda barushaho gukunda kwandikirana ku mbuga nkoranyambaga, kuko inyinshi muri zo zigira uruganiriro rwihariye ibizwi nka chat, hakaba n'izakorewe kuganira gusa zirimo nka WhatsApp, Messenger, Telegram n'izindi. Ariko iyo siyo mpamvu MTN Rwanda yo yakuyeho SMS ku mayinite asanzwe, ahubwo byose ni imibare. Yibaze ko raporo y'ibihumbi 2025 y'urwego ngenzuramikorere mu Rwanda ruzwi nka RURA mu cyiciro cy'ikoranabuhanga cyangwa se ICT sector hagaragaramo ko byibura buri mwaka abanyarwanda bandikirana message z'ubutumwa bugufi z'ama SMS zikabakaba miliyari 3 na miliyoni 400 n'imisago. Ubyumve neza ko mu mezi 3 y'igihembwe cya gatatu cy'ibihumbi 2025 mu Rwanda hose habayeho kwandikirana inshuro zigera kuri miliyoni 859 n'ibihumbi 600 mu buryo bwa SMS. Gusa icyo gihe imibare yagaragaje ko byibura message zigera kuri miliyoni 687 n'ibihumbi 300 muri zo zari zitwa on-net short message services, izoherezwaga ku murongo umwe, naho izigera kuri miliyoni 172 n'ibihumbi 300 zari zo mu bwoko bwa off-net short message services, izagiye zoherezwa ku mirongo ibusanye ziva kuri nimero za MTN Rwanda zerekeza kuri wa murongo wundi, cyangwa se ziva kuri wa murongo wundi zerekeza ku murongo wa MTN Rwanda. Nubwo ku mwaka mu Rwanda habaho koherezanya message z'ama SMS zigera kuri miliyari 3 na miliyoni 400 zirenga, ubyumve neza ko 73% muri izo message zose ni ziba zagurishijwe n'isosiyete ya MTN Rwanda. Bivuze ko kutazigurisha ukwazo ni igihombo ndetse n'inikosa batazasubira, kuko byibura izi message zose ku mwaka uziteranyije zifite agaciro karenga miliyari 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Ndizerwa twese turi kuri page imwe yanditseho ko MTN Rwanda irenze kuba ari ikigo kinini cy'itumanaho mu Rwanda, ariko bisa nk'ibitumvikana ukuntu ikigo kinini kingana gutya gisa nk'igifite byose kuba cyaza mu myanya y'imbere mu gutanga serivisi mbi zishaririye cyane. Si umwe, si babiri, yewe si na batatu, ahubwo ni abaturage benshi, ndetse hashize byibura imyaka 2 abo baturage bose bakoresha uyu murongo bataka ko bagurishwa internet y'urufufuma. Urayigura ku mafaranga make cyangwa menshi mu minota nka 0 ukabwirwa ko ishize ukiri gutekereza icyo urayikoresha. Kuva igihe abaturage batakiye iki kibazo, iyi sosiyete niyigeze igira iki bikoraho, ahubwo bakoze ibishoboka byose birengagiza abakiriya babo, ndetse umunsi ku munsi biba bibi kurushaho kuko ubu byamaze no kugera mu mayinite asanzwe. Urayagura, wahamagara bikanga ukabwirwa ko nta mayinite ufite kandi ari bwo ukimara kuyagura, ndetse n'uburyo bwo koherezanya amafaranga akanya kariko kose biri kwibana. Wabahamagara ngo bagufashe ukamera nk'uteye ibuye ku zuba. Byagenze biti? Icara neza nta kikurogoya ngira icyo mwibwirira cyihishe inyuma y'izi serivisi mbi zatunguranye z'isosiyete ya MTN Rwanda. Hari icyitwa fraud or exploitation techniques. Ni igihe hari umuntu cyangwa se itsinda ry'abantu bari gukoresha systeme y'ikigo cy'itumanaho kubw'inyungu zabo bwite, cyangwa se iyo systeme ikagwa mu gatego cyangwa se ikisanga yakinwe ubwenge, ibyo dukunze kwita ngo na gaco, ku buryo ikora bitandukanye n'uburyo yakorewe gukoramo. Reka mbigusobanurire neza. Ubusanzwe telecom system cyangwa se systeme yose y'itumanaho ibigizwe n'ibintu bitatu by'ingenzi bikorana byuzuzanya. Icya mbere muri byo ni digital wallet, ni ububiko bw'amafaranga mu buryo bugezweho, yaba amafaranga mu ishusho y'amafaranga aba ari kuri mobile money cyangwa se amafaranga ari mu gaciro k'amayinite. Icya kabiri ni icyitwa network, ihuza nzira ituma habaho guhamagarana, kwandikirana no guhererekanya amafaranga. Igice cya gatatu ari nacyo twe turaza kwibandaho cyane ni icyitwa calculator, ibara agaciro k'ibyakoreshejwe byose ikabikura kuri bwa bubiko bw'amafaranga ari mu gaciro k'amayinite. Akenshi rero iyi calculator bishobora kuba yakinwa igatabwa mu gatego runaka cyangwa se ikagenzurwa mu buryo buhabanye n'uko isanzwe ikora, ikaba yavana amafaranga runaka ku bubiko bw'amayinite kandi nayigeza akoreshwa mu buryo bugaragara, cyangwa se iyo calculator ikemerera umuntu gukoresha serivisi runaka ku buntu cyangwa se ikabara nabi ubwayo. Ibi byose rero iyo bibaye, abana amamiliyoni baba bari gukoresha uwo murongo bahita bahura n'akaga mu buryo budasobanutse. Ibi byose byo gukora nabi kwa calculator bishobora guterwa n'ibintu byibura bitatu by'ingenzi.
Icya mbere muri byo ni ibyitwa external misuse, abo twe twita ngo ni abahaka cyangwa se abataka, bantu b'abahanga mu bumenyi bwa mudasobwa ku rwego rwo hejuru binjirira systeme y'ikoranabuhanga bakayijagajaga nta ruhushya mu buryo butemewe bagamije kwiba amafaranga cyangwa se kwiba serivisi z'ikigo runaka bakazikoresha ku buntu. Nk'urugero, abahaka bafata umwanya munini bakiga bitonze systeme yose y'ikigo nka MTN Rwanda cy'itumanaho, maze bakareba hari intege nke cyangwa se loophole, kwa kundi ikigo gishyira ubwirinzi bw'umutekano kuri systeme zabo, ariko ugasanga hari nk'agace gato bibagiwe kurinda uko bikwiye. Aho rero niho abahaka binjirira bakoresheje imashini zabo batanavuye aho bari, bakinjira mu ikoranabuhanga ryose rigize systeme y'ikigo cy'itumanaho bakayijagajaga. Iyo bakinjira muri systeme yose y'ikoranabuhanga ry'ikigo cy'itumanaho nk'iki, barabanza bakitiza internet y'ubuntu ku buryo ibyo bakora byose nta kibazo cya internet baragira. Icya kabiri ni uguhimba guhamagarana hagati y'amatelefone atabaho, bagahimba ikoreshwa rya internet ry'igihuha ritari kuba. Muri make babeshya systeme yose y'ikigo cy'itumanaho binjiriye ko hari kubaho guhamagarana n'ikoreshwa rya internet kandi mu by'ukuri ntabiri kuba. Iyo bigenze gutya rero, systeme igiye gukata amafaranga yakoreshejwe ibura hiyakata kuko nta telefone ya nyayo yigeze ihamagarana, nta guhamagarana kuba kwabayeho, nta n'ikoreshwa rya internet riba ryabayeho. Igikurikiraho nuko systeme ubwayo yikata amafaranga ikishyura ibintu bimeze nk'ibyakoreshejwe kandi nta byabayeho. Aya mafaranga yose ahita ajya kuri konti ya wa muhaka winjiriye systeme yose y'ikigo cy'itumanaho akayatsindira. Ikindi aba bahaka b'abamamyi bakunda gukora cyane ni ibyitwa sim manipulation. Icyo gihe bwo rero aba bahaka bakora simukadi zifite nimero zisa neza 100% nk'iz'abaturage, bagakora simukadi ifite nka nimero zisa neza 100% nk'iz'umuturage w'iyo kure, maze rero uko baba binjiriye systeme yose y'ikigo cy'itumanaho bahita bakora igisa nka deactivation, bagasanga abafata nimero z'abaturage basanzwe bakazikura kuri systeme mu buryo burimo amanyanga cyane, izabo bakazikorera activation ku buryo systeme bazibeshya ko abaturage basanga bakoze sim swap ariko by'igihuha, kandi umuturage nabimenye kuko ababona kiri ku murongo umuhamagara bigakunda cyangwa se we yaguhamagara. Iyo bigenze gutyo, abahaka za simukadi bakoze ziba zakwakira amafaranga yari kujya kuri za nimero zindi z'abaturage biyitiriye, kuko baba baziyitiriye mu buryo bwuzuye bahita bahindura umubare w'ibanga bakayatsindira, cyangwa se ukajya ugura amayinite akajya kuri bo wowe uyaguze ukayabura kandi ntayo wakoresheje mu by'ukuri, ahubwo hari uri kuyagukoreshereza. No mu buryo bwa internet ibi birashoboka cyane. Ubyumve neza ko umuhaka cyangwa se itsinda ryabo bashobora kwinjirira systeme y'ikigo cy'itumanaho bagakora ku buryo bazajya bakogota internet iguzwe n'umuturage usanzwe, ku buryo washiduka iri gushira mu buryo atazi budasobanutse kuko baba bari kumufasha kuyikoresha. Uburyo bwa kabiri bushobora gutuma calculator ibara nabi n'ubwitwa internal misuse, igihe noneho byakozwe n'umuntu urimo imbere muri systeme y'itumanaho usanzwe ukora mu kigo cy'itumanaho, ari umuntu usanzwe ufitemo uburenganzira bwuzuye bwo kugenzura calculator ku buryo ashobora guhindura imikoreshereze yose isanzwe ijyanye n'ibiciro by'amayinite, internet cyangwa izindi serivisi, akaba yakwinjirira konti z'abakiriya b'ikigo cy'itumanaho akagira ibyo ahindura, ndetse akaba yanatanga serivisi runaka ahantu runaka ku buntu. Muri make ababyemerewe byose kuko ababifitiye ubushobozi. Uburyo bwa gatatu ni ubwitwa system error, igihe nta muntu wigeze ubigiramo uruhare, nta muhaka waturutse hanze ngo yinjirire systeme y'ikoranabuhanga ry'ikigo cy'itumanaho, nta n'umukozi wigeze ugerageza kuriganya serivisi z'ikigo, ahubwo systeme ubwayo ikangirika mu buryo bwa software bug ku rwego rw'uko itangira kubara nabi ubwayo, ikajya itwara amafaranga yikubye kabiri ayakagombye kuba yakaswe umukiriya, igatwara amafaranga amayinite cyangwa internet itakagombye gutwara, bigatuma na systeme yose itangira gukora nabi, itumanaho rikajya rivaho mu buryo budasobanutse. Umuturage yaba ari guhamagara bikanga kandi nta kibazo cy'amayinite cyangwa connection afite, ahubwo ari uko systeme bigenzura byose yagize akabazo yakwamye. Ikindi kintu gishobora kuba cyihishe inyuma ya serivisi mbi z'ikigo cya MTN Rwanda ni ibyitwa technical and billing glitches. Ku kigo kinini nk'iki mu itumanaho ryose ry'igihugu uba usanga buri kanya ibihumbi cyangwa se amagana y'ibihumbi by'abantu bari guhamagarana, bandikirana, bakoresha internet, banakoresha serivisi za mobile money. Buri segonda ibi byose biba biri gukorerwa rimwe mu gihugu cyose. Ubu uri kuri telefone uvugana n'umuntu, hafi aho hari uri gukoresha internet, uwo muri kumwe ari kwandikirana mu buryo bwa message za SMS, hafi aho hari uri kohereza cyangwa se kubikuza amafaranga, gutyo igihugu cyose, kandi ahanini muri gukoresha umurongo umwe.
kubera abantu benshi baba bakora ibintu byinshi cyane bitandukanye, sisiteme y'ikigo igeraho ubwayo ikananirwa, ikaba yakwama mu buryo budasobanutse, nka kumwe umuntu ashobora kwakira ibintu birenze ubwenge bwe akagera agasara. Iyo serivisi iri kwakira abantu benshi bari gukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hari ubwo sisiteme ishobora gucanganyikirwa ikananirwa cyane, igatangira gukora nabi bitandukanye n'uko yakoraga. Internet ikaba yatangira kugenda gake, guhamagara bikajya byanga bya hato na hato, ndetse serivisi zimwe na zimwe zikajya zitinda. Ukaba wakanda akanyenyeri 140 inuza urwego, maze network igakora processing bigatinda koko. Ibi biba bishobora kuba byatuma na ya system ya calculator ikubarira nabi cyane kikakurenga, ukabona ikigo cy'itumanaho kiri gukogota amayinite cyangwa internet mu buryo budasobanutse. Ikindi kandi, kampani nini nk'izi z'ikoranabuhanga ziba zikoresha imashini nini zifite ingufu z'amaseriveri. Iyo imwe muri zo igize ikibazo cyangwa se ikananirwa, bahita bayikorera restart byihuse. Ibyo biba bishobora kuba byatuma habaho guhagarara kwa serivisi zimwe na zimwe by'igihe gito, cyangwa se serivisi zimwe na zimwe zigatangira gukora zireduka mu buryo budasanzwe, cyangwa se ibyo nanone bikaba byaterwa n'iyangirika ry'ibikoresho bimwe na bimwe bifasha systeme yose kuba habaye ihererekanya amakuru mu buryo bwuzuye. Ikibazo nibaza, niba uyu munsi tugura serivisi runaka kuri MTN Rwanda zigashira byihuse mu buryo budasobanutse, cyangwa se systeme ikabara nkaho ntazigeze zigurwa, bizagenda bite? Cyangwa se iki kibazo nigishobora kuzisanga cyageze ku mafaranga abikwa kuri mobile money? Andika igitekerezo cyawe cy'uburyo wakiriye inkuru ya none ubinyujije muri comment. Iyo ukunze ibyo nkora ushobora kunkurikirana ku zindi mbuga nkoranyambaga zanjye zirimo Instagram na TikTok, hose nkoresha handle ya Aime Christian 01. Niba ari ubwa mbere kandi wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.